Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course. Oh, namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula Hosi Nkomiso the post. Laha of course hi nga ta hi kha hi update about his house. Yeah. So eka the previous video of course loko hi update about yindlu ya Benny Mayengani loko la ku vekela chopa ehenhla ka yindlu. I remember ku ve na comment yi nga fika yi nghena yi nga vheta yi tsundzuxa ku kambe Master T hi fike hi tlhe hi inana mani swi considera na swona. Then ku na se fike yi chela hi comment leyi nga fika yi tsala ku swi lava mi pfa mi update of course hi yindlu ya Mr Post. So guys a ku ri high information phela that's it, a ku ri high information, a ku ri hana mene na yin'we leyi maybe a yi ya khata swifaniso, a ku ri hava anything henhla ni nga ri ku updateni kwani ni fike ni update leswi ni va ni kha ni swi vona mani ma hi twisana mhaka leyi. However ka sinhloko ko ra ti 4 ta March Hosi Nkomiso Mr Post i fike a hi update kahle indirectly so before sweswo vhele loko hi reference vhele hi nga ha hleketa of course hi September hi fike hi vona Hosi Nkomiso Mr Post mi kona nga hi sungula ku hi endlela live kha hi komba ku nsimbi yi dya cement sweswiya mi nga mi swi voni loko se ku kha ku cheriwa foundation ku nga ri xilebe vhele leswi a swi ndlise swona sweswo. Even then loko se hi ya ka December laha loko a endla graduation hi ku hi nga swi vona ku se xilebe a xi vekerini laha henhla ka yindlu laha in overall leswi of course swilo a swi endlisa swona vhele. Aka akiwe the other section vhele yi nga ndzhaka studio, then this side a ku cheriwa xilebe as you can see here. A ku ri xilebe hala ka white nyana la ya swi kombela ku vona swi nga se hela straight but a swi va swi kha swi chela as you can see ku white a hi vona nyana la leswi a swi ndlise swona and stuff like that. So ka sinhloko ra ti 4 ta March Hosi Nkomiso Mr Post fika endla a live video leyi hi nga ta hi kha hi tela vhele swi kahle swi va tliya ku la hetela yindlu la hetela swa yindlu leswin'wana mina a ni swi ngheni hence no swi nghena ni nga swi nghena ka channel so a ni nge block munhu ni to remove ti-comments ya hetela yindlu guys a hi veni ni clear hi leswo a hi ngheni. Hi kha hi ku happy birthday to Hosi Nkomiso Mr Post mhaka kahle swinene. A hi vheteni hi saka section loko khawulela hi swa yindlu vhele ku hi tela swona. As you can see ma yi vona ka background ya leyi yi le ku phuxeni ma swona sayiti hala se yi le ku phuxeni phela i lexa white hi xi vonaka kona yindlu leyi ya khale so hala swona ku se khumbi ri bohini seni ri le ka window level ne ya I think ri le ka window level sayiti ra hala yi le henhla swinene yi le ku phuxiweni yindlu as you can see kwalano thawa se yi le ku fambeni tanihileswi mi swi vonaka kwalano background yeleyo tanihileswi mi swi vonaka kwalano. A hosi na ku kohli loko I famba I to swi I nge vutisi I to swi vona ku la hi kona ku nga ku endliwe swa pro simbi yi dya semende a ni yo twa ni le ku swi voneni swi kuletile vuyeni a va busy va fana va ka. Yeah, as you can see ma swi vona sayiti ra hala se yi benjana hala mahlweni so hi nga vula tani ku congratulations to Hosi Nkomiso Mr Post yi tirheni swinene i mhaka ya kahle swinene i phushe fast hi nga vula tani ku ya hi period from September to now ya hi to i September to February kahle and then December vhele swi komba lava a va yimeni vhele ku ya a nga ri ku tirhiweni and stuff like that. And of course hi tlhela hi vona na this side so I ti-new areas ni mi kombaka tona la I ti-new areas hinkwato na hala ma swona ku se i phuxini hi le ku tirheni hi le ku tirheni swinene a byi tirheki Hosi Nkomiso Mr Post ka nkarhi wa sweswi byi le ku tirheni swinene tanihileswi mi swi vonaka kwalano ya hi leswo ku le ku tirhiweni swinene ya as you can see. So ngeliya khale a hi vona hi le ka ka birthday celebration hi leyi nga ha la phela yi nga kusuhana studio lexi tanihileswi mi swi vonaka a xi bohangi studio xa ha ri kona as you can see studio lexiya. Even then this section liya khale liya loko minkarhi loko hi September a endla a kwala mos hi September loko a endla live Hosi Nkomiso Mr Post i side leri karhi akiwa na ro leriya ya I prefer ku sungula ku akiwa hala maybe ku ta kha ku tshamiwa hala loko ku boha leyi nga hala yindlu vhele hi ku na a kombisa ku I la ku yiba and the stuff like that. As you can see na this angle ma ku busy blind na switini swa proper naswona ma swi vona ku famba with double line. Okay, I'm not sure. So maybe I'll sungula hi face. Okay, okay, a swi lungheni.
Kuna chimjanyani sharida ngwana wa mbyana la ai. Swilungheni guys, swilungheni. I think in overall leswi a hi tela swona hi tini ku yisa na ha ri ka right nyana tlhe hi vona se hi tirha hala then ndzhaku ha swona nyana ku ku loko aka kuweni ku le ku phushiweni swinene ku le ku phushiweni swinene yeah, as you can see na this side maswona a yi le ku pusheni guys, yi le ku pusheni at this level loko va yi kha yi nga yimi 2026 ho sungula hi vulaka yi nga va se yi gonyini ku leswin'wana swa ha hlovo loko ze ku va ku cheriwe xilebe loko u che xilebe hi vo majuni leswin'wana u famba kokwana a hi tiku ya gonya kangani thumbnail yeleyo a ni picture leyi a hi nyikete hi sole gezani no gerisa a hi sure ku hi yona na ku ya gonya kanharhu na so hi yona renda leyi hi nga na yona oke hi nga ri sure hi yona so in overall we're done. In overall all I can say ku hayi a yi push ho sungome suppose a yi push or as yi nga yi dlaya beef yo ka yi nga helangi period yaleyi yi nga yi vula yo so a yi push swilo swi va kahle ti-business ti famba yi khongerisa ti-business ti va kha swi famba yi kota ku yi kha yi push phela hi xi nga tlangela ko beni mayengani so ya ni nga loko swi kahle so far so good swilo swi ku fambeni swilo swi ku fambeni a xi hundla as you can see kwalano yindlu le ku pusheni swinene so hi leswo guys loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe hi leswo Happy birthday, Muslim. See you again.